Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyethemba usaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze ukulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenziwa siphela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke so ngathi njengamanje ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba-ke selona-ke namhlanje ngiphethe-ke ividiyo-ke yomunye-ke umlisa-ke laphana-ke yaveza-ke okunye-ke laphana-ke ethi-ke amaqembu ezepolitiki wonke kumele abonge uZuma ngoba-ke uZuma-ke ubavezele enye-ke into-ke abebengayinakile ukuthi-ke yini-ke le angifuni-ke mina ukuzizwa ngaphela into nje ngidlala-ke ividiyo yakhe-ke lo mlisa-ke uyizwele yona ukuthi uthini-ke mina ngisicolo phansi sizwile-ke le vidiyo yonke nama-comment section-ke futhi uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke bese uyangixhasa ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli kwenziwa siphela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizobe ngiyifaka kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Wemaqembu ezepolitiki kufanele ngabe umsholozi nambonga ukuthi aphumele eceleni avule lakhe iqembu ngoba kusene i-ANC eshashayeka i-IFP i-NFP njalo maningi akusiyona yodwa kuphela yashayeka maningi amaqembu ashayeka ngokuvula kwe-MK. Lokho-ke kusho ukuthi kwasheshe kwavela ukuthi beningahambi nabantu aba-right, benihamba nothathekile. Babona ngani? Ubona ukuthi kunede kwaxebu kuZuma nakwathi ixebu bebenethemba lokuthi njengoba abanye banamhlanje banama-fridge abawantshontsha badla ukudla abakweba sono yofa usithole leso sono ezulwini uzoshaya isifuba impela uthi une-fridge wayeba. Bebenethemba-ke lokuthi umsholozi uzothi mayephatha lo MK bese-ke babhekelela ngazi noma umntshontsha yini futhi. So kwasheshe kwavela ukuthi abantu ebenihamba nabo ninamaqembu ezepolitiki lawa amanye ngibalo ANC, IFP njalo namanye NFP nje bese niphethe abantu aba-wrong benizofika ku-2026 nilona itshela ukuthi ninabantu kanti niphethe abantu aba-wrong bodwa bezothatha amavoti abo bewalahle nje. Mina ngithi kwenzeke kahle basheshe bavela manje. Namhlanje kunohulumeni we-GNU. Lo hulumeni lo engibonayo ukuthi even ngisho nango-2026 kuzoqhubeka kanje. Ungaphesha uzolekhala isililo esodwa we. Ingakho mina ngithi ithani incinci kaMjoli basheshe bavela. Isihlave sibi sisheshe savela empentshisini ukuthi hayi leli impentshi libolile, leli impentshi silibolile. Ngakho yalithathwa lilahla. Isizulu lesengisishoyo